ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум ба ҳама обуначиёни канали Дубай ТЖ. Хуш омадем ба шабакаи Дубай ТЖ. Дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш мекунем дар шабака обуна шавед, лайк монед ва ҳатман фикрҳои худтонро дар комментария нависед, видеоро поделитса кунед. Хеле ки медонем бардорум, ма блогерия нав саркардагӣ ҳастам, подписчикоям хеле камай. Хоҳишам мекунем дӯстони азиз ки видеои моро поделитса кунед, история ин модда ё ки ягон группа Instagram, ВКонтакти, Facebook дӯстии худтонро кадомеро ки мешиносем бародаро видеоро равон кунед, то ин ки мо ҳам пешрафт кунем. Иншааллоҳ беҳтарин видеоро барои шумо дӯстон пешниҳод мегардонам. Дар ин видео ман барои шумо мефаҳмонам корубор дар Дубай ва маош. Хоҳиштон мекунам то охири видеонавор тамошо кунед, лайк монед ва дар канал обуна шавед, фикротонро дар комментария нависед. бародарое ки савол медоданд, ака ма забони англисиро намедонам, забони арабиро намедонам, лекин мехоҳам ба Дубай барам, дар Дубай кор кунам, чӣ кор кунам мегуфтанд. бародарҷоно, ма барои шумо як тавсия метиҳам. шумо метонем бирем ПТО бихонед, сварчикӣ, дипломи ҳамон сварчикиро бигирен, ба забони англисӣ перевод кунед ва кӯшиш кунед ки дар Дубай ягон шинос пайдо кунед. Ягон шинос пайдо кунед, ҳамон дипломеро ки шумо ба англисӣ перевод карден, ҳамин дипломи сварчикиро ба англисӣ перевод кунед ва ҳамон англисиша ба ҳамон шиностон дар ҳамин Дубай равон кунед. дар ҳамин Дубай ҳам кори сохтмонӣ хеле бисёрай, сварчикӣ ҳам коршам хеле бисёрай. равон кунед ва аз ин бародар бихоҳед ки барои шумо кор пайдо кунад. албатта хай мегардад, сохтмонҳо ҳам хеле бисёрай, мегардад сохтмонҳо ва ҳамин дипломи шуморо ба хазаин бошад, ба ҳамин бригадир бошад, ба ҳамин шахсҳо нишон метиҳад ки ин ҳам як шинос дорам, мақсад як бародар дорам дар Тоҷикистон, ҳайна хондагия диплом дора, аз уҳдаи сваркакорӣ баромада метавонад. ва иншааллоҳ ки шуморо ки даъват ки кардан ба Дубай, визатона ки тайёр ки кардан, даъват ки кардан бар Дубай, шуморо албатта дар ҳамон кор месанҷанд. ҳамин чӣ коре ки бошад шуморо месанҷанд. ҳамин сваркакорӣ бошад, як дарвозаро метавад мега сваркаш ки гирди хонаро мега маҳкам кардан дар корай, мақсад кора сар кард. дар як рӯз 10 бор 20 бор омада кори шуморо хабар мегирад ки кане аз уҳдаи ҳамин кор баромада метавонед, сваркакориро хуб карда метавонед ё ин ки не. вақте ки аз уҳдааш баромада тонистен, сваркара 100% тонистен, аз уҳдаи ҳамин сваркакорӣ баромада тонистен, албатта ки олик шуморо баланд кардан мегиранд. як бародар дар ҳамин Дубай сваркакорӣ мекунад, оликш $950. ин бародар чӣ кор кард? Дар Тоҷикистон хонд, ҳамин диплома гирифт, ба англисӣ перевод кард, роӣ кард бар Дубай, барои ӯ кор гуфтанд, кор ёфтанд, омад дар Дубай. албатта ки корша санҷиданд, аз аввал оликша $950 накарданд, корша санҷиданд, аз уҳдаи ҳамин кор ки баромад, дар ҳамин хазаин корш ки маъқул кишид, оҳиста оҳиста оликша $600, $700, $800 то $950 оварда оликша расонданд. шояд ки баъди ҳамин 5-6 моҳ пас боз $1200-1300 оликша кунад. шумо ҳам метавонед дӯстон ки ҳамин хел кунед ва дуо кунед, иншааллоҳ ки корам пайдо мекунед дар Дубай. бародарое ки савол медоданд ки ман диплом дорам, ака оликам чансима ва бирам чӣ хели кор мекунам. бародарҷоно, шумо як хеле дар Тоҷикистонен, як хеле дар Россия ҳастен, дарав аз оилик мепурсед. як бор ба худтон савол тиҳед ки шумо таҷрибаи корӣ доред ё ки не. таҷрибаи корӣ доред ё ки не. мардуми Ҳиндустон мехонанд, намақадар диплома забони англисиро 100% медонанд, намақадар диплома мегиранд, Дубай меоянд, нахе документашон нишон метиҳад, чӣ дар банк бошад, чӣ дар корхонаҳои шахсӣ, чӣ дар офис, дами куҷое ки рафт дипломша нишон метиҳад. албатта ки аз ӯ аввалин суол чиро мепурсанд? таҷрибаи корӣ дорем ё ин ки не.
таҷрибаи корӣ дошта бошӣ, дарҳол дар кор қабул мекунанд. дар баъзе ҷош ҳамин диплом ки дошта бошӣ, кор да мемонад, оса ба ҳамун корам ёд мегирӣ, меравӣ ҳамун кора. лекин бисёри ҷозда таҷрибаи корӣ мепурсанд. таҷрибаи корӣ дорӣ ё ин ки не? надошта бошӣ, кор да қабул намекунанд. ба хотири ҳамин дӯстон, шумо бояд таҷрибаи корӣ дошта бошед. вақте омаден дар сари компютер нишастен, албатта ки ин компютерҳои дар ин Дубай ҳамаш англисиянд. шумо бояд ама бифаҳмед. мақсад хондаген англисиро медонен, диплома нишон метиҳен, ҳамун соҳаеро ки шумо хатм кардагӣ ҳастен, ана ҳамун кора барои шумо метиҳанд. шумо бояд аз худтон 100% боварӣ дошта бошед ки аз уҳдаи ана ҳамин кор баромада метонед. аз уҳдааш ки баромада ки тонистен, оликтон 2000, 3000, 4000 доллар меравад. ҳастае бародарои тоҷике ки забона медонанд, таҷрибаи корӣ доранд, лекин диплом надоранд, ба ёра ба кор қабул кардагиянд через аттестат. аттестат синфи 9 ё ин ки 11 фарқ надорад. дар аттестат ҳастае ки забони англисӣ баҳои чанд дорӣ, мебинанд, хай баҳои аъло дошта бошӣ, кор да қабулит мекунанд. барои ки таҷрибаи корӣ дорӣ, через диплома через аттестата метонӣ ба кор даромада. олитам нормалӣ кор мекунӣ. ба хотири ҳамин дӯстони азиз, ҳамин савол медонанд ки бирем чанд ойлик мегирем. ман намедонам бародаро. хай дидам ҳамон бародароеро ки диплом надоранд, через аттестат кор даромадагиянд, 2000, 3000 доллар ойлик мегиранд. ба хотире ки таҷрибаи корӣ доранд, аз уҳдаи кор баромада метонанд, ойликшона баланд мекунанд. ба хотири ҳамин шумо кӯшиш кунед ки ҳамун соҳаеро ки хатм карден 100% ахтон бидонед ки ҳамин аз уҳдаи ҳамин кор баромада метонед. ана миёед дар Дубай нормални кор мекунед, нормални ойлик мегиред ва барои аҳлу оилаи худтонам метонед ки виза тайёр кунед. бародарое ки савол доданд ки мехоҳем бо оилаи худ бирем дар Дубай, яъне зиндагӣ кунем, чӣ хел бирем. бародарҷоно, дар Дубай замоне метонед шумо ба як шахси дигара бар масалан падартон аст ё ки модаратон аст виза тоғрӣ карданд ки шумо бояд ойликтон на кам аз 4000 дирҳами арабӣ бошад. 4000 дирҳами арабӣ бошад, баъд шумо метонед ки виза тайёр кунед. агарам аз ҳамин 4 дирҳами арабӣ бошад, шумо мақсад дар офис кор накунед, масалан коргари офис набошед ё ин ки бухгалтер набошед ё ки дар ягон ҷо бригадир ки набошед, ба шумора виза тайёр намекунанд. шумо наметавонед ки ба ягон шахси дигара виза тайёр кунед. визаи иқома, яъне дар ҳамин Дубай зиндагӣ кардан ки хоҳед, визаи иқома, визаи 2 сола росе кунед. вақте мерен, шумо мехоҳем ба падари худтона ё ки ба аҳли оилаи худтона визаи 2 сола тайёр карданда, дар он ҷа шартҳо ҳастае ки шумо бояд он шартҳоро дошта бошед. бояд якумш ҳамин ки 4000 дирҳам ойликтон бошад. 4000 дирҳам ойликтон бошад, ё ин ки бригадир бошед, ё ин ки бухгалтер, ё ин ки дар ягон офис кор кунед. ана баъд шумо метавонед ки виза тайёр кунед. ба ҳамин оилаи худтона визаи 2 сола. визаи 2 соларо чӣ хеле гуфтам бародаро, 8000 дирҳам аст, қариб 20000 сомони тоҷикӣ мешавад. барои ҳамин шумо бояд ягон бригадир ё ки бухгалтер, ягон коргар бошед. шумо метавонед ки ба аҳли оилаи худтон Дубай биёед зиндагӣ кунед. ва ин 4000 дирҳамам шумо як моҳа наметавонед зиндагӣ карда дар Дубай ба аҳли оилаи худ, ба хотире ки шумо дар мошин сарф мекунед. хай мошина дар ҳамон кадом ширкате ки кор даромадагӣ ҳастен, ҳамон ширкат барои шумо мошин метиҳад. агар ки дар офис кор кунед, оилаи худтон овардане кишиден, барои шумо мошин метиҳад. ва ҳамун квартирае ки шумо зиндагӣ мекунед, ҳамун квартира пулша метавад барои шумо. дар баъзе ҳамин ширкатҳоро дидагим ки ба ҳамун коргарои офиса суми квартирашам додагияй. ихе коргарои абишниша дар ҳамун ширкат, дар ҳамун ҷо хобгоҳ дорад, дар ҳамун ҷо хоб мекунад. мо ҳам хелем бародаро дар ҳамун ширкате кор мекунем, хобгоҳ дорад, хурду хӯрокиш саҳар, абед, бегаҳ ҳамаш аз тарафи ширкат аст.
جای خوابمون هم B+ خورد خوراکمون هم B+. انا اکنون هست برادرایی که در آفیس کار میکنن ماشینشون دادگی هم B+. زپرفکش هم از طرف همین شرکت. کوارتیری که مثلا در بیرون و در درون شهر گرفتگی از طرف همین شرکت است. هر ماه کوارتیرش از طرف شرکت میسپرد. لیکن کوارتیر در دبی خیلی قیمت است. برادرایی که میخواستن بیان دمگیری در دبی، کوارتیر نه کمش در دبی 3000 درهم است. 6-7000 سومانی تاجیکی در یک ماه. خیلی انشاءالله برادرها من کوشش میکنم برم همون برادرایی که مثلا کوارتیر گرفتگیان در دبی، چند خونگان، چخیلان، چند سمی کوارتیر دم میسپارن، انشاءالله خوب به نوار میگیرم برای شما پیشنهاد میکنم. بسیار سوالا شدم این با همون برادرایی که زبان نمیدونستن ویدیو که چخیل بریم به دبی ما را بفهمون، برای همونا ما ویدیو کردم و برای همونایی که زبان نمیدونستن برای همون شخصان ویدیو کردم. برادرایی که میخواستن سیمیوی به دبی بیاین، انشاءالله از من با برادرایی هستن که خوبتر میدونن که چی کار کردن در کار، باز با کدام شخصیت ها ویزا داده می شود، با کدام شخصیت ها ویزا داده نمی شود. انشاءالله روزهای نزدیک بهترین ویدیو میکنم با همون برادرایی که اویلوی آمدگی هستن، همراه همونا هم ویدیو میکنم که در یک ماه چقدر مصرف دارن، چقدر مقصد صرف میکنن و اولیکشون چخیلی در کوارتیر چند سیم میسپارن. انشاءالله برادر جانا این چیزا رو بهترین ویدیوها، بهترین رولیک ها رو برای شما پیشنهاد میکنم. اگر باز یگان چی نفهمو باشد در کامنتاریا و یا اپسیان را خبر گیرین. سیلک اینستاگرام هسته، میتونین در اینستاگرام سوالاتتون را روان کنید. خطاگی باشد دوستان در ویدیو از همه شما بخشش میپرسم، خواهشتان میکنم ویدیو را پدیلیت کنید. انشاءالله بهترین ویدیوها را برای شما پیشنهاد میکنم. امروز جمعه است برادرها، یک باغ اومدگیم، خیلی بریم یک برنه تماشا میکنیم و در اینجا یک استادیون که استادیون B+. توجیکی وجود فوتبال دارن، میریم تماشا میکنیم. کراچی برادرای نام استادیون B+ نمیجای توجیکا خطی کردن کمانده بازی دارن. نه طرف باغای، نه طرف این طرف باغای کراچی، باغی که مثلا زن شوهر میتونن در آمده. ایخی ما ما خودم توقعیم نمیتونم در آمده، ممکن نیست مرد خودش فقط در آمدن در اون باغ ممکن نیست، فقط اویلوی در آمدن ممکنه. این طرف مردانگی شد، خیلی میرین جوی مردانگیش هم میبینیم. اینو درختی چی هم برادرها؟ درختی خرمو، نماز شام از اون دادن. این درخت خرما اینجا یه قدرک جای برای مردهایی که مثلا خشون توقع آمدگی هستن، همراه زناشون آمدگی نیستن. اینجا استادیون B+. این طرف چطور میبینن زن مرده، این طرف ده ممکنه زنها شوهر، مثلا زن و مرد، مثلا اویلوی در آمدن ممکنه. این طرف استادیون B+، این طرف هم جای بسکتبال چیه کراچی نمیدونم. اینجاش هم استادیون چرکی خیلی B+. کراچی در یک هفته یک روز و خدنا یعنی نمیخواه میبراین میگردن. اومده برامده سه نماز شام شدگی همه رفتی سه. کراچی برادرها رحمت که تا آخر ویدیو تماشا کردین.
лайк монем, поделиться к ним видеора. و یک проект میخوام سر کنم برادرها با همین سپارتمنت‌های توجیک که شاید که نشناسیشون شما. UFC MMA тренерам توجیکن در دبی مشق میکنن و چند بوی برآمدگی هستند، بریدگی هستند. همراه اونا صحبت کردگیم روزهای نزدیک با همون بایتسوی توجیک در دبی ویدیو میکنم، در کانال میمونم. ان شاء الله تماشا میکنید. خیر، خدا نگهبانتان باشه. رحمت برای دستگیریتان.